Na nyuma ya Karibaso Boiga wandini ya kisima guchumiria gudetera kuleta kwa dispensary ire wandine na kuwa mwankira nende titiritu nende ya kwa nende MCO Patrick Mutuma na gwite na adhurite mbecha na wakibukambi ya wita na mbere ruani kenda kariba watu tungata Kelvin Kimathi na Ronuru. Nyuma ya Karibaso Boiga wandini ya kisima kutheta kumanena ukoma kwa murandi wa dispensary mwenteru kumathirikari nethirure uthayo ura ni MC wa Nteru Patrick Mutuma na wite buru na thiatanite na murandi na mwanka thayo wakinyanira burabu ngwa bwabwa atirite ni kenda yukaguna akaribao Boiga dispensary kembechire na atengero mbecha chakumugurira equipment chakuthithia antu test na tumatu tokai na ndawa inkai ikenda hospitali ra ikirwa ndawa ambuge mbecha ciao ichitumwi na iba churi ndawa na iba churi nto ko Boiga na agitira kuona mbecha chaguikwi hospitali yao na ni kwipwa na nyambuge karentele kwe ndawa inge gavana arejira chinyinge ne bone twenge kirekerwa ko nya Boiga ni tariruo ne kagita kuona ndawa ne gatetheka tumurandi jonge jorara jambere tuja Trauma Center jora jenji musingi yake na maiga ya turo lakini otengo ge iteka ambuge murandi jora jote ambere thirikari ne etu murandi jora ambere thirikari ne kareto na MC oreo ibo bambere tie murandi jora na ningwa mwangatha ingerete kujithingatira tugire kuona na ta murandi jora ambere ria choka jo atewa oteno jo etire murandi jora jo ambere twe lakini utike ntukenderea utike kireo uteka kwembeza tutengeri no utike jo atengera jo ambere jo atikirwa lakini tukarete kuthigatira na onde MC okisima kengabana oreo na barabareo ikenda murandi jura bajukia jomba kwa wa mbecha no tutembera twina cio Mkuluki Mutuma ande no tutete kwambira mwaka jonge mbechira jinga tukatoke banga nkomenya nani nde Mutuma yani Boiga nte ya kintu kankamya no mwankanya yo ne shia yao nambuge shia eje nkaga inganene kuma kisima kuma motarako goro mwankana mutunyi mwanka okira location ke location idano o location ya nesia chiao imbije Boiga na thina muno tia njira kwena jeritaru gorwa kwenjira inge inthoku ko na nde oni ndamitete na tongerwa Boiga na itubangite na ndabera tukamiti kairi ikenda budget ye ndire gutumika pampa first priority mantu jaba kwenda kuthithirwa no ntutema ntujonde jombekana igitari mwe tukathire munyi mebange tukitagara bwina gitoi muno twambiria bututhie bumwe mebonge na muthia tuketha tukinya miaka 5 ikinya kuthira inyabongo bakira bonete maendeleo na kira bonete inyoba tutijandiritwe kwe mantu jaja tegerwi na bongo ni ontumoro tuyo murandi wa sibitari intere ni utethia na ruwa buru aringangwa kumania mitino ya kamanyiria barabara nene ya Boiga MC uyu mantaro ya wekire mandereba mwanya barani atumiri bane ne barabara ya Boiga buru cushion rio bonde batumera Boiga ale bamenye black spot na nirite antu bainge muno ibamenyere muno kinyara no tukwena sense nyingi iri kuonania chithome no itumira bwega na we na pore ikenda tukaire kurigiria accident nyingi nikyo kona tukenda wakati Trauma Center ira ikenda ireke ja kuoneka kuwagie bakurigeria bakomba kundu wao sometimes bakara mtu akinya kwa na nyuke mtu akinya kwa na Meru na thirire ikyo tukona tukiakere ara lakini kiraki na muhimu muro ndureba kwa kumenyera sana batekeje gutumira njire guthuku no ntunjireu ni rite antu baingi ko menyera isana na ina mai ukathoma science chionde ukena mapore inchi reportera Weru TV kumaburi mbeta wa Kelvin Kimathi.